Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagmayat ti agkapi. Pirmi mo ti panagigop mo di takapi mo ng gail. Nakamaama. Ay, si kaman ti may timplan iti kapi akastoy, bigbigat. Ay, banang! Banang! Apay aya. Umanayab ka mo dita. Ay, jay sapatos ko nga. At tuyan nay. Na-shine cone anasayaat. Ha? Ay, makita ko raw. Napudot akapi, nakasilsilang asapataos. Nagswerte ka talaga kinantay ang gail. Sa dino ayat ipapananyo apaginspekan iti project. Ha? Aginspect iti project ang gail. Kunak man now. Ay, aguli magkalang ka di kaanakan. Bayan na. Siyak ti agsaaw. Na, adda ka di kayat mo nga ibaga, kwarog? Apay adi mo baybayan nga agsao. Niyang kalkulatan ti agsawan tay. Very good, Kwarog. Very good! Da. Sige. Mangantan, Kwarog, ta masapata amapan aginspek ka dagiti proyekto dito kabildatan. Ay, banat. Itimplanak pa iti kapay. Na, Kapi. ha? Kas kalaasino nga agibabaon. Na. Kunammatlan suswelduan na. Ay, aramidem lata ka din. Nagado kat asaw. Kundi. Da. Importante tilakad mi itakan ni Kwarog. Maray, gumatangak man iti kapay. Nagsapa ka batin nga umay gumatang, pare. Ay, kanirig ko pa lang. Di mo pa'y kayat taaddan boy na manaw. Nay, asino dagijay magmag na? Na, kaririing mo pa'y nga main. Iso adi mo ida mairupaan. Kaano da kapitan kan kwarog dagita. Kat papanandangay, nagsapa daman arumwar. Ay damagan ta. Tanay, lumabas damo dito'y tersinam. Ay, Kwarog! Kapitan! Sa dino ti papananyaw? Mapan mi kano inspikan dagiti proyekto ti barangay. ay, nagmayat adenggan. Inspect, ay apaw, day taman. Angem nagsapa damo maray. Kasta tinagagat a kapitan. Sanak ngagbabawi anang ibutos kin ni Kapitan Maray. Isu nga uray agnanayon nga isun ti Kapitan tayo. Sanak nga agreklamo apulaws. No kasta ka magkumakagag Maray. Nagagatak mga aglakaw. Hey, kanayo naktupay ang nakalukat. Malilipatan mo dagiti pagrebengam dito barangay tayo. Di kanto pay agjutay. Di mo matpigsaan ang mga no ada sa bali ang makangag. Nagmayat ti aglakaw. Nagado pa iti umay gumatang. Nanay. Umadun nga agpayso dagiti umay gumatang. Ay, aglisi kang garo dita amaritan ay. Lakwak dagita. Apay paglisyon na ngay. Sakti mo na nga da ditaw. Nagdigiddan da nga umay gumatang. Gumatang dagita, Maray. Gamsi ka, umutang ka. Ay, iso na nga. Isong aglisi ka dita. Nakalisi ako. Ay, agpaigid ka. Wayam dagiti umay gumatang. Nay mo daytan. Ay, nanglukat ka mo't, Maray. Kunak man no jutim ita. Ita ti kapigsaan ti aggatang. Iso asa anak amang rikap. Bay amon da ita duty dita. Sa bagay, nasa pamutkit din ni Enteng anapan nag-duty. Wan, nagkuyog da ka ni Kwarog. Iso nga rod nga umay ko ida igatangan iti naimas asidaan. Tanagagat da nga ag-duty nga agulitag. Wina Maray, lukas jay kagagat dagiti barangay official. Ay ka trombang laang nga ilutwam mat ida iti naimas a pangal daw da. Ang gail. Apay, Kwarog. Nalabsantan ti barangay haul. Ay, magnakalakad eh. Ibagbagak nga rod nalabsantan ti barangay haul. Ay, amok. Apay masapol nga ibagam. Kunak man no mapangkag duty ita.
Ay, basta sumurot ka unli. Sa dino ti papanantang, Kyle. Dito ni. Asidaglaang. Awan mo ti amok akasaran, wano bunyagan dita pag ninungam. Makitam ko aro. Paspasungadan daton. Ha? Paypayapayan da kan dagiti chismosa di tawiting side. Owen! Umay kabid ka ni Kwaraw. Isaga na yun, nagiti pagchichismisan tayo. Ha? Makichismis ta ang Kyle. Narugyan tayo na kay Chismis. Narugyan tayo na tanay at dantoy presidente tayo. Nangag mo karong. Siyak ti presidente da. Oh, asino ti umuna nga gistorya? Oh, ni Kwarag, takabarbaro pa ilang. Ay, saan nakakasali dita, oy? Ha? Pagsawin nyo man mo. Amin nga umay ditoy, automatic akasali. Nagawid ako ng Kyle. Jakla kaya ti makichismis. Labay antayon nga agawid ni Kwarog, ta mapanatulungan ni Anti nang aglutaw. Ha? Agawid kan Kwarog, kat di mo ibagbaga ka ni Antim da iti anaamwa. Unang Kyle. Nagapang Kwaraw, Dita lang. papayayan na yung uncle mo. Ha? Nyanggal ka. Naggapuak dita barangay hall, ang awan mo dita. Ay, awan. Kuna nito yung kaw, anasapa anapan nag-duty. Ay, putno dahi ta. Pitapay nga awan. Ha? Ay, amo kong tinapanan na. Napan na kinita dagiti proyekto ti barangay. Kasta ka day. Wan, tataba daw. Nukasta, saan lang ngagtugtugaw ni uncle mo, iya barangay hall. Talaga ngagtrab-trabahaw. Ay, talaga ah. Ay, kasta, ati kapitan. Ket no nagadayaw ti pakadandanunan na. Ay, biliba mang kingkwanan nukasta. Nagagat ko naman. Sana sayang ti butos ko kingkwanan nukasta. Ay, nagado at trabaho dito unag ti balay. Di pa'y umay tumulong mat ni uncle mo. Busy ka nung araw. Ay, numalpas kumamat iti duty na ije barangay kat agawid kumamaten Tani ay, awan pa'y danom mapulaos. Siyak nga raw din ti agsakdawan tay. Awan pa'y pagsungrod ko. Uray day tala kumamat ti aramidan ni uncle mo. Ti agbalseg. Siya ako nantay. Ay, nagado ngayon nga aramidam. Sapay awan mo't aginaw kalpasan ti panangan. Siyaklat na nantay. Ay kat sikapay nga rudan at agluto. Ha? Siya kami na eh. Ay katwanan Tasyak, mapan kuman mo't pasyaran ni Kumari Kwanang. Ag-istorya kayo kadimait. No adda pag-iistoryaan mi Sige, agluto ka nga rudan, kwaraw. Mas daawak man, Mare. Anya ti pakas daawa, Maray. Awan metendag iti chismo sa nga agtutugaw di taigid ti kalsada. Imakardan saanen adita igi ti kalsada ti ayuyang da. Imakarda, kunam. Adada kanu iji purok daws. Nalawlawa kanu iji alugar da. Naululimag kan awan disturbaw. Ay, awan nga rudan ati aggatang dito itersenam. Naksayan nga rudin, Maray. Basitan ti paglaklakwak. Kita Maray. Sumungad ni Marituyang. Ay, umay makiistorya dayta. Nagparta ka magna, Maray. Ay, Marituyang! Inayadam ti magna. Ang mga numaidugmam ka. Apay akasla sa bali mo ti pagturungan na. Ay, Marituyang! Papanamon ngay! Ijay purok daws, maray! Anya ti aramidam ijay. Kunak man no umay ka makaistorya ka da kami. Awan mo mayat amangag nga istorya kada kayaw. Singiran naktuman ni Marikwanang. Bayamon, Maray. No ijay ti kayat na apakichismisan. Dua talangan nga gistorya. Awam mo nga rod maistoryak. Ay, kat. Agmin no lagat talatan Wunan Maya latama day ta, Maray. Aray, may ka dito itersinam nito yung kaw.
Kano nilabsan na kami ka ni Maribanang itay. Nagdiritsaw ang nagturong di tapurok daws. Purok dos. Hmm. Apay anya teramidin na ijay. Inayaban mi nga rod ngam ije kano katikayat na. Taawan mo't mangag na nga istorya kada kamay. No kasta na pan nakichismes. Ay nagadda yun ti pakadandanunan na. Ka ije nga rod matikayat na. Ay, ita, Jack Amod, no sa dino ti pangayabaking kuha niya. Ay ka ali inka sa pulaon. No dito ilang ko matersin ang tinakichismisan na. Asidag ko ma, ti pangayabaking kuha na. Ay kuun No kung mga minadda resolusyon ti barangay, amang ipawel iti pan nakichismismes, ay nagsayad ko ma. Di kapitan man kiday. No ngay sika ko ma, ti mangigakat iti resolusyon, maray. Ta si kaka nga ro ti number 1 na kagawad. Ay panunutek man pay. Apay pala nga panunutan mga maray. Wain ko namlatan na. Kita man, rumabein. Sumipngatay, nangam awan pa lang ni tuyang ka. Unahin nan di makichismes. Ngam jay agluto iti pangrabyan may. Ay, apay ngay. Awan pa lang ni uncle mo kat ni sumipngetan. Nga ro danday. Sapay nakaluto akaon. Ay, nakasakdo ka din. Unantay. Inaramid ko namin ngayong bagam nga aramiday. Mangantulaan ti aramidan ni uncle mo. Sana balik. Nagagatmot kit din ni uncle mo. Kana yun anak ka duty ko naman. Day. Sino day ta lumabas abakat? Ninanatuyang day ta. Ay nalpas siguran anapan nakichismis ijay purok dos. Ay, agure man ta kasarita ka. Marituyang! Apay, maray. Ay, agawid ka ka din? Ay, wun. Tanay, jamo na pupuutan nun arabi igaya man. Kasano mga main, nagmayat ti bakin ni storya ijay purok dos, maray. Ay, naragsak mo't ti makiin ni storya ijay? Ay, katun, amaray. Ay na, amaw, no asino ti leader may. Ay, adan leader yo? Presidente ko nami pa'y kitin, Na, asino ngay day ta presidente wano leader yo? Ako nam? Ni Kapitan Maray. Na, Ado magayam ti amo ni Kapitan at chismays. ni Enteng? Kapitan ko na mo't anaglawag, maray. Isumot lagayam nga aging gaitakat awan pailaan. Nagmalmalom anak chismis ni Kapitan. Ay, saan ang nag-duty? Kas kada nag-monitor iti project, ako na ni Kwarog. Nag-duty mo't asasawa, maray. Nakichismis ni Kapitan. Anya! Antay, apay day tabalunit mau. Iyor uray ko kani uncle mo. Ay saus, at damanan makaraman iti balunit at dinauras no kastoy lang. Ay, banang! Dako, dungo! Antan niyang kail. Nasaya at tadakan. Ay, nabanuga ka, nagduty ang nagmalmalam ko naman. Nag-duty ka at talaga? Ay, ang kail. Di kag tagtagarimutin ako ron. Ay, song batam ti saludsod ko, Enteng. Kwa, nagduty ka talaga, nay. Nag-duty ka, anak chismes. Ay, saan ba? Damarito yang kan Kwarog ti makapanagnag. Agpudno ka lang ng kail. Tada balunit ni Antay. Di nakununaan, Kwarog. Taur-urayak pa'y ti sungbat ni uncle mo. Uwinin, agpuno ako. Uwin, napanak nakichismes, di ta purok daos. Kastang kail. Saan namot siguro na apigisahan ti mang balunit kan ka. Ta nagpudno ka matain. Kwa ba ng dungaw? Mangibabain ka? Sikapay akapitan ti mangidaulo kadagiti chismo sa dito barangay tayo. Kat sikapay ang ti leader da. Sus, ilayat na ti balunit. Ay, aglisi ka, Enteng. Aglisi ka. Ay, lalay ngam ti aglisay ang kail. Ay na!
Dagiti ngamin nasaya at aganwat ti daulwam. Iti kasta, nasaya at lata ti pakasarsaritaan. Alasigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.